Peit riunget ke Balang Unitarian haga kat pratrik unailor kala Rakhe ke jingdap shispa lai pun riu Snem ha ke jingyat linti ha kini kilum khasi jaintia da ke bapelong ye ke Lympung mani blei Bashongkun Hamadan Laban. Lepin po pen ping ye kini kesngi de ke jing duai ngu blei ke jing duai na ki khun samla ke Balang bat ke jing kren na kinong penyat ye ke jing trei jong kini ke Balang ha kini ke shispa lai pun riu Snem. Hakini ke Lympung lekmen lawan sakhi di kinong yalam niam beper jong kini kenong ba. Ubak kermen Shillong menteri ke sorkar Meghalaya bat ubak sanbor Shulai MLA kilalong kirang ba bala syakot ngob ha kerpang syakani ke jing Rakhe dap shis pa lai pun Snem kani ke Balang. Peit riunget Unitarian na kiwe ki shnong kani ke jela kila tuat syakani ke Lympung ke bala po de ki riam ki bet bapun rong. Kemen sim badap de ke jing syathem kala taplup ya ke Lympung nadu basdang hadu bandakut. It's better shine a keep the love, and get it and it is keep a cloud. Ang isem kam jam tu pila pasir ini sebut kam pila le tem jopi indang wai dum ta jopi pindang la shu ban shikri ya ki pai ba ju constituency jopi bat kham tam nang ta joni ki don which is le na I could do ya ba dani lanse I moderator joni ji sing I pastor Derek Pariat ibadah shu detsam le khobor Shonspai hakini ke no pasni ki kenren ki undang ki nongkikam jo ki Unitarian Union North East India ki nong yelam niam beper nilai ispun ki don hani da ko burong ai ki kelum lai paro ki bebe but section part ki paro ki bewan shagini ke jinglang ji ko bleshi boli mentang sin non don ki jing a ki jing kren di bangan Pesniau dari ban pesniau tenan di dari tangkawai. Kadang orang pesniau itu pesniau di kangba jadi kamtam hari jadi sing. Kawai kapun siapa yang nak dari yo singa buka nama bonsen politician jadi keren hari platform beper. Hari apa yang mana long ke ba ni hap Rusia hap yang jadi keren jadi ting yo ikut pesniau si jadi prolog dari sekawai long ting yo ikut buka mau ban shitop nama Kemajuan baik ini bantu. Tapi kejisan tu jangan terasi doai ba. Long kejingnya jadi hakinya kita beper. Kalau tik kum email ini secara ini hanya. Ya kejimbang tu jimbang kalau anda hakinya beper. Lagi perkara dari email ini. Tekar kum perkara kalau beper nak doai kini sesuatu ini. Handai hak tak kejim perkara jadi kebetulan kami kadai bakumu image ni iaya tak jibam mentah juni ikun. Lada image ni isu pukre jibam iaya kado lani keke jibam ki babiang hadu kata mentah juni isu pu ang tu shim me kilit kha hi lani long rudely kata kajing ai da jibam nangi skem kamlong ke besel tenal lani minum hun ke besel bang ni ta jibam. Ho ini bang taman kedam. Naman ni hafsa hajing bani me much for equal respect and right nimhon kunsen. And the image me, I tang na ikutub mo drivers, lani tang ija, but undon jata ayo, and the I kajing one kun simply jibam, kajing nang scam, kata kajing pun kunsen. Kabalang ro kalong tik kunta, kajing siyo jona, lada kalong balang bangi ni de bang sel sarong, ha kajing jing don jongi Kelu Balang, hari pedon kamu begina pulau ikiwe. Dengan ibu tentang sini hak Unitarian nism kedon tentang jinge bagi jinge pulau iwe. Waktu juru ngangis skem ke kekumi ke ayang kita ki sumbo dari jinge kai buat jadi ke Balang. Kalau kita ke jimbang ke penhun dia mensen jona jobi ke bawan pada setiap jinge kantam naki pastor ki jomi. Dan nasi kumene abanong bah hari ini bila ayah nak kelar bani don lam dekat bani kubesh pun ngan don ban ayah bi dengan kenoi bi jingwai bamentah siswa lah hidup di Snem lale kenang yai piteng ju nang ne sikmat kamtam ki kun samla jogi
bun sengi iba kila ngop ha kijing di bu ai beper bat kila klek ya kijing long ka akor nang iskem ha kijing ka jo ni balang bilong kita ki kun samla ki bandai ya keri jongi da ka purom ka akor ba wanra ya kanam ka purom da ka pide ya kam ka ba ko bleshi poli pe paro ki long kami jongi ki ramba ki samla ba yo nang kri por ba kunju ki pra bangi kamtam ni church leader lagi church beper ki ye kali menisa kali ni amli bedan borom de lokal amli but ini lam perlo ni media publish pon pi ki jilo jopi but ni skem bro ba kani celebration kanum put tang ho de sem kani ki jidap chi spotlight hundre kana ye pate tang tai publish pon pi baro publish ya sa lang ka tapi publish pon nganum don ban ai pi hundre ngan kenmau ibi kijing duai ba mentan shi spotlight hundred di kislen lade kinang yai piteng ju nang ne smart kamtam ki kun samla jongi bun sengi iba kila ngop ha kijing di bu ai ki beper bat kila kleru ya kijing long ka akor nang iskem ha kijing ka jong ni balang pilong kita ki kun samla ki banda ya keri jongi da ka burom ka akor ba wanra ya kanam ka burom da ka pile ya ka kam ka ba ko ble shi boni bi baro ki longkmi jongi ki ramba ki samla wedon lang ngri por ba kunju ki prabangi khamtam ki church leader nagi church ki beper ki ye kali melisa kali abli bedan borom de lokal amli ba dingi lang paro perlu ki media publish bon bi ki jilo jopi ba ngi skem bro ba kani ki celebration kanam kut tang hawle sem kani ki jingdam chi spotlight hundred kana ngai pete tang tai publish bon bi baro publish ya.